Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Olunye usuku olumnandi kuKhozi FM TV ngikubingelele embukeli ekhaya. Gama lami nguNeliswa Ngwacele. Siyaqhubeka-ke sikuphathela i-top 10 eshisa ikhotha, i-top 10 yangempela, i-top 10 yomsakazo uKhozi FM. Uyazi-ke nawe ukuthi kumele wenze njani? Sikhona iy'ngoma ziyishumi, wena u-SMS uhlamvu oluthandayo. Namhlanje sikuphathele imalini ethuthunyelela abadala. Ingoma F asike sibabone ukuthi benzani e-studio. Kill Bill 16 minutes past 5 kumsombuluko emini woza nabangani bakho King Susan no Lady D kuzokushayeke ihora lesithuba besishilo ukuthi ke soba ne performance ekhethekile la sayithola noma soyilethela ke imali ngicabanga ukuthi sebekhona balinde mina sanibona Hola King the right before it right kakhulu nazo yebo happy yeah it's mamezala abayizo asivele sikho Cheers. Thelani ngibongiseni wema Mina lengithandi sokala mekandeke Ngiyajabula futhi ngiyaklowa noma mezala oliwelela Ngibona ngimuhle kanje Ngifike ngathola ikhaya kulomuzi Wabangzalela ithemba lami wipoza mamezala wami Awuyamthanda umamezala wami Yena umamezala wami Yena wangzalela ithemba lami Shigila Mamezala wako watogoze Mbongu mamezala wako Mawenze njalo ayojabula matonga Umbona nami ngiyasuta nje Umamezala wako Ngimbela ngishoti ngalutho Umamezala wako Umamezala wako Just
ulilizele wema mezala wangizalela ithemba lami ongamngeni umamezala wangizalela ithemba lami ongamthanda umamezala yena wangizalela ithemba lami ongayena umamezala wangizalela ithemba lami ongamthanda umamezala Yebo, yes. Sila nike semakethe bese siyabuya sotholana usingaye nengoma le khona into ethi kule ngoma engithanda kanjani asemakethe sibuye nangu song of the year Ingoma happy New Year. ingoma F uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright Was. uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright izwa la Was. Thala ngivuka ngifuna lo muntu njengawe hayibo aze ngamthola Thala ngivuka ngifuna lo muntu njengawe hayibo aze ngamthola Yazi nami ngibona lokho phethu ungabadala ufike ngesikhathi esiright ufike ngesikhathi esiright I'm in love with you ungabadala ufike ngesikhathi esiright ufike ngesikhathi esiright Izwa Sekuphela unyaka kholoko I've been searching for someone like you I found nothing Kanti yini lo ifake kimi yini lo ifake kimi Ngikhale njengesigini ithini ethi digi digi Jesa digi Kanti yini lo ifake kimi yini lo ifake kimi Ngikhale njengesigini ithini ethi digi wena uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright uthunyelwe ngabadala ungabadala ufike ngesikhathi esiright Yazi nami ngibona lokho baby wenza ikhanda liphambana
F ingoma F ingoma F ingoma F ingoma F ingoma F hey ingoma F voter ingoma F voter ingoma Cheza Happy New Year. happy wow sesoyivale dodo kumnandi ingoma F Ingoma F. ingoma F yes Ingozi 3 5 6 ingoma 1 5 ingoma F tiri 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 ayithi niyazi kumina nihambe ningasho ukuthi tiri 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 siyabonga Ayike bengiqala ukuze abantu becula uhlamvu lengoma bafuna ukuthi ivotelwe yazi yamnandi iperformance by imalini nisibonele sanibonani konje lithi ingoma bani ingoma F Eh. ingoma F Hayibo. ingoma F besithini 3 5 6 1 5 Was. ingoma F ingoma F nizwile Sure. nkosi yami ingoma F iyona ngoma enzobe ni SMSela kodwa asike sibuyele emuva kancane ake ningixoxeleni isuka phi le ngoma yaqanjwa kwenze njani kwenzakalani ngempela ngixoxeleni Angenza nje bemfishane kakhulu. Yeah. Umuntu osizile ukubhala ubhala ngoma in fact uza kwethu nayo uyi-musician but uyi-songwriter futhi. Yeah. So usizile ukuthi asibhalele ngoma. So sithe masiyenza safuna nathi ukwenza ijustice kuyona ngoba we fell in love nengoma yabona. So sathi masingena e-studio akuvela kwenzeka ama-plays. kwenzeka because ikhuluma ngothando Yeah. and lo muntu usuke ethunyelwe kuwena ngabadala sekumuntu wangempela Yeah. kade wawuvuka nkosi yami Waze kwalunga. Ushizile. Yeah. Naye ke lo uzothi hey inhliziyo yami khonto ekhalayo. Ngiyayithanda manini-ke ningixoxeleni manje i-secret ukuthi nibe yi-couple ukuze nisawunde kamnandi kwenzakalani Yeah, kufanele nibe i-couple so that abantu bezoyikhole lento abantu eniyiculayo bezoyikhole lento esiyiculayo ngoba if usho lento oyishoyo ngomlomo kodwa ayibonakali kubantu Yeah. angeke baze bayikholwe yabo kodwa ke sikanjena ke Nikanje? asibona asona couple Oh wow but siyakwenza ukuthi bakholwe abantu yeah and niyakwenza ngempela Yes. isikhathi esingakanani emculweni 20 years oh my word 20 years Yeah. and ngonyaka ka-20 nakwazi ukufaka ingoma kwi-top 10 kokuqala kushuthi yeah ifike ngesikhathi esiright ngesikhathi esiright Yeah. kakhulu manwina kwenzakalani nathina ama-celebrations liyakubani iphone ushayelwa imina ngoba imina ohlala edrive konke ama-shows so imina kahle kahle yeah alright-ke ukugcina nje ukugcizelela abantu bavotela luphi uhlamvu bavota kanjani sicela ukuthi nje bavotele ingoma F 35615 ngoma F ungadideki Uya SMS lapho, uya SMS. 356 oh Jesus 35615 ingoma F awu usuzwile-ke ingoma F mawufisa nje ukuthi ungene nemalini ku-2025 yenza njalo asiphinde sihlangane futhi